Салттык музыка жөнүндө сөз кылып калдык. Ошол улуттун жыты-жыттанган чыгармалардан ырдайлы керемет инсаныбыз болгон Ашаралы Айталиев деген ар бир чыгармасы нукура кыргыз жанат да. Ошонун ичинен бир Жылкычын ыры деген керемет чыгармасы бар. Бир элестетип барып келели ошол жака. Asıl bir tukmay mingenin salkın ter jaylo жүргөнүн эриктим жылкың ай кайтарып кайдасың келча сүйгөнүм салып жайлоң оюнда деп koyuşu da şaraqқан suunun boyunda kımızdan içsen ay ağaydı va kol çadaş bolsoň kolun deyip ırı kalsa jelge jalbırak ırgışta bürköt argımak Kamıkma gelit degen sivaňa garat göktüne jaldırap Sulu bir tördeyi jaygılıp Boş kezde jorgo saldırıp Çarı çağan gezdin ay es alsağa çalıkkan attına çaldırıp Men жылкычы sen çaban kıykırıp todon ün salam Өлköbüz üçün ay işteylin ay örgünde össün gül zaman Өлköbüz üçün işteylin ay örgünde össün nur zaman